Get set. Go. Mujje. Chairperson many council tekenga. Tujabala bakwisa tu. Ndala. Ibiri isatu. Kirungi kyamukola okuba nga mwekumira kwa YY Media mwe bali kutowagira nga mbona mboza ife ku YouTube bambi kitwizamu amaani era tusaba abakali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yolisigira Yazid ona kulwa lero kubaire kusanuka kwemba kukina kusasadia mu bitundu eby'edistrict iganga nga abakazi bajaguza ona kulwaibwe. Of course nga iwanga nga Uganda ona kulwa Abakyala bamalero okulujaguza wabula districts yedendawulo deberenga do aditandise okujaguza ona kulwa abakazi era nga ona kuluno abakazi bafirayo okulaga kye bakozeewo okutokobera ko boli awo ki government kyebayambye nadala government ene ya NRM ebere mu buyinza okumala emyaka egisoba amakumi. Tulina etimu okuva enambale twawa kwengalo mama Regina nawo twawa kwengalo bwosiima ngene basise mu machi mukaire wange Regina no okusatu sayize tamulobere mukumba era nawanika mugulu bukalamu. Tulina timu y'Abakyala nga wembakobye ona kulwa lero abakazi bajaguza ona kulwaibwe era nga balaze aisanu nga bakina nga kwoteno okulaga ebintu ebyendawulo bibagire nga bakola nadala mu myaka gino era nga tuwaina ku nti abakazi balaze obugoye budozo bw'abaana bubagire nga bega okutunga balaze ebitone bibayeze nadala mu crafts nga balaze skills zaibwe mu crafts okutunga ebibo okutunga obusawo n'ebintu ebyendawulo era nga ona kuluno abakazi benigire mu mizaano egyendawulo nga bamakinga okujaguza ona kulwaibwe tubainako ku abakazi nga basamba omupiira nadala abakazi abakulu n'abagala abato kwotoye n'abagala abato abagala bene na bene nga bali kusamba mu kwawo tuwaine nga abakazi bali kwenigira mu muzaano ogwa okulumuka n'obucupa. Are you ready? Are you ready? Chairperson many council tekenga. Tujabala bakwisa tu. Ndala. Ibiri isatu. Mama, ila kote. Mama, kayo kamele munga na munga nayo. Tuile mwa. Tani kewan. Mama. Ina munga lo. Tuje buti. Mama baje kubisire na ngire munga lo. Kasekwa ovuyem. Zeri kwetegereza zene eno eriyo mukaira ya t-shirt ya MSID eno. Aya. Asa zemba kale kule yasize naliwo. Aje kundaga ulele. Tulobaniza Honorable Namukuta Brenda okuvekaliro. Era tubwene ku nti eri abakazi bona abakoze ebintu ebyendawulo naddala okugezaako okulumuka nga balumukira mu Gomasi benda kuba nani asinga kukikuba nani asinga kulumukira mu Gomasi. Get set, go.
kiramu. Aya group Seba, are you ready? Get set. Go. Aya. Aya. Hapa kitabu hiki. So eye nembeera eri ebaire wano mu bitundu ebyebusowobi muri Iganga nga abakazi balaga ebitone byaibwe nga bajaguza oboolyawo olunaku lwabwe olw'abakazi nga wembakobye Uganda bamalira okujaguza olunaku luno wabula disitulikiti ed'endawulo liri kujja mumaiso nga lijaguza olunaku nga abakazi bavaayo balaga waye bavuire wawe bali era wa yebali kujja mu maiso awo tulida kujja twogere kuko n'abakyala tubabuuze kuko lwaki olunaku luli lwaffe to be celebrated naddala oidinze tiende no bakazi abo bakansalaza abakulukulu b'MP I don't want them kuba bali bulungi ate bategera nnaku ya mukazi wa wansi oba oli awo yabitamu so nga YY media ndakujja ndoge ku n'abakazi abo mu byalo abakazi abo wansi ababeeno wansi mu masokolo abakazi abazaabya akola bingi ino abatunda obunaana abatunda obufulu era ababaawo ni mu kulima batukobere kuku lwaki ona kuno bandisayine luli lwaffe to be celebrated lwaki bavuireyo bona baida ku mukolo guno tomana kuba emikolo gibaawo aye eri y'abandi abaida nga tebategeere lwaki baidye abandi baida nga bali kuida kulya mmere abandi baida nga bali kuida kubona bembi n'abandi baida nga bategeere ki ekiri kujja okubaawo era baida bona oba oli awo ku nsonga ey'omukulu ebanga ebeetisa so tuli kujja kuwayawayamu ku n'abakazi naddala nga YY media ndi kujja kubakuba amaama bano abawansi mu byalo eno ab'enakiga ab'ebusowobi abalya ivanga lizira mu muunu abanakyayinga muzira mu sukaali abakolesa embago handiho okulima nga tibakolesa bya tractor batukobere kuku kituufu gavumenti ene ya NRM emyaka 35 gemaze mu buyinza ebayambye b'empawalinze nga abakazi batukobere kuku kituufu bali bulungi gavumenti yalina ebintu bye bakoleire ebivaamu ssente biri kuba bayambe eno mu byalo abajasi bali kujaguza kuba kiriwo nti abakazi bajaguza olunaku lwabwe mu iwanga so beba bali kujja kutukobera kuku wabulanga wembakobye ndi Yolisigira Yazid away from Bisale Bikado abakali ku subscribing please go ahead and subscribe don't just stop at watching go ahead and subscribe like and share our videos. Ayi muzei wotefa kubajja kuleka inuma wavuga nga gaali kwa Amini bona ba Museveni bavuga aya baliwa aya otabitawo aha bana ndoza asinze muzee atuse tukajaguza lunaku lw'abakyala lunaku lw'abakazi era nga tuli mu disitulikiti y'Iganga mizaano mingi oba egiteereibwawo bambi abakazi okujjenigiramu okumakinga olunaku lwaibwe ng'emuli kubona abakazi okutambula nga balina n'obucupa waigulu ku mutwe babone nani asinga kulumuka nga alina akadoome oba oli awo akamadi ku mutwe mu bwina abakazi okwenigira mu bikolwa ebyokulumuka embiro balewo okusamba omupiira so embeera etyo weeri era nga YY media tuli kwogeraku ku n'abakazi batukobere lwaki olunaku luli lwaffe to be celebrated lwaki bali kujja amaiso n'okusanuka mami nenda munkobere kuko olunaku luno olw'abakazi lwaki musanuka olunaku luno olw'abakazi ankugemereku olunaku luno olw'okusanuka luno n'amaani kuba twali titulowooza nti abakazi tulyeyogerera twakyakala twali tituyidika abakazi beeri baayo abafuzi so eriyo abakazi boti abakulembeze bano batulinabo gano abatuleese gano mukazi ki omukulu eyo ekampala yoidikuku omukulu
ali bawo ali bago. Okay, eyo nendowooza Abakyala bambi kunaku lwaibwe. Mami, tukabera ku lwaki mwidi okujaguza olunaku luno olw'abakazi? Okujaguza kuno olunaku luno olukulu mperano tujaguza ali bago. Iwe lwaki ojaguza olunaku luno olw'abakazi? Lwaki nga imwe abakazi kiki mufunye? Kyatufunyeyo ife kyatufunyeyo isano. Okay, oyo ni mama aidi okujaguza etaidi lwaki ali wano. Katuje tubakobe katubane ndowooza abakazi abaide ku mukolo guno. Mami, olunaku luno lwaimwe lw'abakazi. Lwaki mujaguza olunaku lw'abakazi? Olunaku olw'abakazi tuludaguza olw'okwenda okulaga abaana baife abato nti munsi muno mulimu amasano. Aye olunaku luno tuludaguza olw'obulumi bwe tulinabwo nti abaana baife ab'obuwala tubasomesa aye bazira mirimo kyova obona nti abasinga bungi bali kujanga munsi ed'obweru nga Saudi Arabia bafunirayo disadvantages. Lwaki abaana ab'obuwala bali kubonaabona gavumenti eno nga teri kubayamba? Ye lwaki babatwala munsi ed'okuluya gavumenti yaife eriwo? Lwaki abaana baife tibali kufunanga mirimo mu Uganda ate nga tubasomesa? Abandi lwaki bali kujanga ku street ne beetunda nga ate gavumenti eno eriwo? Aye tuli kudaguza olw'okuba twayeteibwa okubaawo tubone biki ebijja mu maiso. Twenda tubone minisita biki byajja okutukobera. Gavumenti ekuba mbwe eyambye abakazi mbwe yabatoola wala mbwe era leero muli bulungi. Kituufu gavumenti byekuba abakazi leero muli bulungi? Katika omukyala nga Sikawuma Sauda alibaawo wajja kubwa MP tali kuyamba twena abakazi mu byalo kubanga ni fees bene twenoonekeza edusomesa abaana. Tuli kwenda abaana baife betusomesa boona bafune emirimu. Tulina abalina degree masters aye n'abo abali kujja munsi ed'okuluya babasalaasala. Era gavumenti eno tetuyambye ku luuyi olw'abaana abawala tibali kufunanga mirimo. Kale tukajja maiso nga tubuuzabuuzaku kubambi abakyala abali kujaguza olunaku lwaibwe olw'abakazi batukobere kituufu gavumenti ebayambye nga abakazi era lwaki oba oliawo nsonga ki lwaki bandijagwiza olunaku luno. Ndi Yolisigira Yazid owaife Omusada Mubikado nimwe abakazi abaidi gano lwaki muli kujaguza olunaku lw'abakazi? Tulida kujaguza kubanga so kyekikuleese wano kuchakala kuba kibere kumpi wano waife kunubu wati ayo matuniza notuniza byalo bano okola ki no kutudalika ife abantu abo kumpi kado malebe no kubitudalika twa tuli kwogera babakasifa tufa kubyagala bwagana nga notona twabidako twasanukira kuba omukolo gwaife kutuli kumpi twakabaka tumale gajayo oko. So aye mbu gavumenti abakazi muli bulungi ebayambye batwaire wala era tutwaire wala kubanga saa ino weyogerera kuwako bako tunaona kulwanga iko omusada toyogera lwaleero wena weyagalira kwawo oli kuna emirimu gy'okola egivaamu ssente ng'omukyala. Wamane nze nkola kubanga ntunga kwekyalaani negemyagemyaku naalimagu Okay, kale tukajja maiso nga tunoonya ku bakazi batukobere kuku lwaki bali kujaguza olunaku lwaibwe. Kameramani twogere kuli bamami bano mami ku lunaku lw'abakazi era abakazi muli kujaguza olunaku lwaimwe nga we muli kubona ebintu bingi ebirikolebwa okulaga isano. Imwe lwaki mujaguza olunaku luno? Kituufu abakazi mufunyemu? Tufunyemu. Era nkubera byofunyemu biki lwaki? Byanfunyemu munsi. Ngoiwe omukazi lwaki okuba oti olunaku lw'abakazi lulungi eri imwe? Kituufu mufunyemu oba mwidye bwidde kuba abantu baidye? Nze ndidye kuba abantu baidye. So aye nga iwe mu gavumenti ino ng'omukazi kiki ogifunyemu? Bintu bingi bingi. Okay. Twalinga bwokuwaye wuno luliwo twena tujaguza kutwasanuka twabanga tufunyemu abakazi titwayogeranga leero twogere. Babazala nga muzira ku midokoli nga tituteesa aye leero tuteesa. So eyo nembeera eri gano ekiri kulenamiza nti twidye ku mukolo gw'abakazi aye abakyala bali kubanja nga tebaidye ensonga ebaleese gano abandi bakale twidye bwidde so tutwidye eyo nembeera eriwo ekirungi bene bali kweyogerera kamuneku ku bakazi kyabandi idano kameramani ile tulage kukwano mami naona kula imwe lw'abakazi so ona kululi kujja lutya
luli kujja bulungi era tunumye ino. So lwaki muli kujja kuzona kwa olw'abakazi? Anti twava muziiko abasaada baali batudoganga ino buti twena pulezidenti waife yatuwaki akagaganyako okuva muziiko okuboneka nti tuli bantu twena munsi muno. So iwe kikyokola kyokozeewo okwekivaamu ku ssente ng'omukazi oba oliawo kikuyamba oti buli saawa eno nsobola okubaawo ndina ekintu omulimu gwawe gwenkola okuvaamu ssente? Nze ndi mukazi mulimi, nsobola okulima naafuna emmere n'atunda naafuna esente n'abeesaawo. So mami tukobereko ku ng'emwe abakazi wa wakalemye we mukayenda oba olya gavumenti ebayambe abakazi wa wakalemye mumbeera muba mu byalo eno oba mu masokolo? Dari kumbona menguza nze wa abakazi we mukayenda babayambe obunafu buliwa? Obunafu buli mukuba nti batufunireyo twena nga abakazi batukulankulanyeku mu bibiina byaife tube nga tukola obwegaisi. So muli kukuna ebibiina ebiro byamusevingira mu ku ssente eno? Tulina byo. Olunaku musevinga ssente imeka? Olunaku tusevinga emitwalo 2. Olunaku wasevinga emitwalo 2? Kibiina kyekyo iwe kyosevinga emitwalo 20? Dentwala anze ntwala buli lunaku enusu 10. So ekisale kye kiba kituusa ekyokufuna ssente iwe ofuna imeka? Mba nsobola okufuna emitwalo nga 10. Emitwalo 10 gikuyamba ogikozesa mu ki ng'omukazi w'omukyalo eno? Nsobola okugulamu embuzi n'abakendi kwaya. Eriyo embuzi emitwalo 10? Akato. Abakazi balikwenda kutulimba etubidi bina byona tirowooza nti iwe oli kutubona owaimu ey'embuzi ya mitwalo 10. Tirowooza kuba akatono kendi dino eno mu bitundu mu byalo byetu beno naddala mu bitundu ebyeiganga embuzi esobola okuba nga etandikirwako kwesobola okuba nga eri mu mitwalo oba 16 17 awo. So eyo n'embeera eriwo abakazi bawaireyo. Ida cameraman ida tuboneko kutwogereko n'abakazi wangi. So tukobereko mami mwebale kwida kumukolo kankugemere kwebale kwida kale bona omusaado yali kuona omukolo guli kujja gutya? Guli kujja bulungi. Ki ekikulese ku mukolo? Lidde kwega. Obaire ovuire kangolire kamere? Nze nsiiba. So mami nga abakazi lwaki mujaguza olunaku luno? Lw'abakyala. Tulina kutwala nga kikulu. Lwaki mutwala nga kikulu? Abakazi muyambibwa mutya mu gavumenti muno? Tuyambibwa mu basaada. Nkubona oyambere t-shirt eri ku President Museveni. President owa Uganda amaze emyaka egisoba 30 mu bukulembeze. Olowooza imwe abakazi abo mu byalo eno muli bamativu nti gavumenti evuireyo n'entegeka ediyamba abakazi abo mu byalo okubasula mu mbeera daimwe mulimu? Evuireyo era etuyamba saano tweyogera abakazi. Saawa eno jatuwa obukulu timuka tunooma. Saawa eno tunatwogera era twakyabaawo kyetusazeewo. Nga iwe omukazi gavumenti ekuyamba etya okuva mu mbeera dolimu oba oli awembi okufuna kyokola ekivaamu ku ssente? Nti era gavumenti okunamba nti esaana okuba neyogerera kale nga tweyogerera ngayo nga tweyogerera. Kikyokola gavumenti kyekuyambye ekivaamu ssente edikubeezawo waka? Saawa eno niyengema akantu kange akatono era kambeesaawo. Kikyokola mu kyalo eno ekivaamu ku ssente? Kyembeesaawo nze ndiwo ni mulimi neetyamira nima bulimi. Oli mulimi? Gavumenti yekuwa ensigo? Ekaali kumpa. Gavumenti ekukoleire kyowa omukyalo eno ng'omukyala? Ekaali kumpa ku kyakukola. Nkaali nja okubula ku igomba ati eweereyo. Buli wajja ku igomba oti ebintu biweereyo? Me wakuba oti ekintu kiri kujja bulungi? Kiri kujja bubi. So eyo n'embeera eri wano
muli kubona endowooza tiddange nenze mbuzeeku abakazi ab'omukyalo eno kibalowooza ku lunaku lwaibwe oba oliawo kutukubira ne gavumenti byebakoleire byebali kwogera nebyo. Mami muli bamativu abakazi gavumenti ebasitwire? Kituufu gavumenti etusitwire aye empera ano nga ife abakazi abalimi ojja walima akantu ko baida bakuseera bbeeyi mpera anaawo mba nsitwike mba tisitwike mpera ano bano bannaife nga ife bakina ekinumyo tutajja ku magombolola twalonda bannaife abakola ki abajja kuigombolola ojja okuwulira iwoli eno inuma ojja okuwulira ate nti erituyamba eterituyamba bulungi. Kwiwe gavumenti kikyo gyenuminkirizamu ku kyekukoleireku nga iwe? Nze mpera ano kati gavumenti kyenkoleireku omusaadde takakitokooza tibakatukubanga wale twetambuliranga beene bwetwenda tweyirira twakola emirimu gyaife nga beene bwetukola ki bwetwenda omusaadde nigakukuba oluyi ojja wamugagabira gavumenti yamugema. Ni wani? Nze Safina Namulondo. Oli Namulondo. Oli abe Namulondo baba Nkembo. Okay. Nze nandi wa Nkembo. So nekyo tuli eno ku kyalo Busowobi mu igomero lye Nakigo mu district ye Iganga nga abali kujja maiso n'okujja kusona ku lw'abakazi era nga bintu bingi ebiriyo nga muri kujjanga mubibona wabula twenze tuwogere ku n'abakazi abo mu kyalo eno wansi mu masokolo batukobera oba oliawo bike bafunye mu gavumenti obunafu buliwa oba oliawo niwa we bayenda babayambeku endowooza gye bali kwogera n'eddodo ibwe nga liva kuntoberera emitima gyaibwe. Tijja kusulika wano ndi Yazid Yolisigira awaife bisadde mu bikaddo. Ndi kusaba Baba Dean for RDCs omugeni omukulu waife otuukize maama omukobooti abakyala beiganga bali kuteekateeka essaako era bali kwenda obagemereku atuwe sente edinaatandikirawo kwokola nga tutulinze da parish model nga tutulinze na da UWEP tuliikaayana esente daife dijasigalawo n'omukolo gwaife guno bagunooma Baba Honorable Minister edistrict etuwe miliyoni 8 aye miliyoni endala etekeka birthday ya mwana muto esobola otekeka omukolo guno gona ekyo kyona batwongere kubanga nife banakazaire ab'eiwanga ate nife otunoonya akalulu ka baba abakyala abo banoonya akalulu ebintu oti n'ebyo n'okubonebwawo baana abakyala tibabonebwawo era bankoye bona bali kwenda obugaali abachairpersons bona babawa epiki abakyala negaali ati baida kudivuga era badisobola emisango jona okwerumagana mu maka abakyala balumukira y'abaana bakyala me batuukiza bachairman aye abakyala tibasiimibwa bazaka sente kaba running office daibwe mu ndagaano bamweta kutaa ku mukono chairman tamwawulako abakyala n'ebyo kubimube bantuma nkobe. Aya.